Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ban Pynsngewthuh Paidbah ya ki kena bat khamtam ya ki keme ki kpa, hakathai nongkandong, Halor ke Jingkordor ke Pule Puthi hakini ki singi bamenta. Hakani ke kenti lasakhi ya ke wei ke Lympung hakathai nongkandong, ban Pynsngewthuh Paidbah Halor kani ke benta. Haka khatsan tarik mentau bena risau arhajar kat khandai. Lasakhi ya kawai ke jelang ke bala pelong haka snong Ranikor ke bahap hapo South West Castles District. Ya ke bala pelong dak kenhun jong ke Ranikor Constituency Development Committee. Halor ke phang pedeng ke baong haka ketien pareng important of education and its value. Ne ke jingkongsan ke jingnang jingstad bat ke dor jongka. Hakane ke Lympung Pynsngewthuh Paidbah Halor ke jingkongsan ke jingnang jingstad lawan bansenyang ya ki sembo perkhan daki arngut ki riau sempang ke jela ki badairu ki nohikai jong ke skol ba North Eastern Hill University bakantop yu Dr. Jeminu Mautho bat ke Dr. Stream Dekhar kat baki kena ki balawan ya sementa bat sengap ya kini ki jingkatu kan pham ki dai na ki arpusan tadi ki skol ki badan hakaleng kathan jong ke Ranikor. Hakani ke jelang, hakani ke sengi lai dan rengkat ru Menteri Sarkar Bakhmi ya ketnat Pule Puthi ke jela ubak lak kemen remboy kumukongsan UMLA kani kethan ubak Pius Marwen ke Deputy Commissioner jong ke South West Castles District ke kong Isa Wanda lalu bat kiwai de kiri pau khmat kani kethan. Hakani ke sengi na kaliang ke Ranikor Constituency Development Committee kal ai tiru ya kimat jingdawa da ke jingtho sya Menteri Sarkar ubak lak kemen remboy ban penpau kimat jingdawa ki bedai bat ki kampenroy hakani kethan. Nalor kini baro hakani ke jelang lapun ko buram ru ki samla ki bala tingsan hadien baki layo ya ke result jong ki eksamen baper jong news nam arya kat khandai. Nakini ki balayo buram bat yo khusnam hakani ke sengi ki kentop ya ki sangut ki bala pendap ya ke jing Pule ha ke master degree ki bayo marks penrupho persen seneng. Sipaungot pat ki dai ki bala pendap ya ke bachelor degree. Laingot ki bala khampau ha ke eksamen jong ka higher secondary school living certificate arhajar kat khandai bat khatwei ngot pat ki dai ki bala pendap bat pass ba ha ke eksamen secondary school living certificate arhajar kat khandai. Nalor ki bala pass ba ha ke eksamen hakani ke sengi lapun ko boram ru ye ki siphongot ki nongsong snong kani kathan ki badan sap bat pau ha ke jile kai baper. Habang ikrat siphang ka process of teaching kamot kumno ngiyat linti ha ka ba ai jing hikai khamta me ha ki school ha ki college bat ha ki school ba nangda habang ikren ru siphang ki sengnia kamot ki theory jong ka jing hikai bat ka jing yo jing tip ni soho ba kamut siphang ke jingnang jing start nang ta ni kran ru siphang the act or process of educating or being educated kumno ngile ban yo jingnang jing start nang ta the knowledge or skill kamut ke jing tip ka ba pidon bat ke jing tibet ka ba pi yo anda ha ba pila yo ye ki jing kai kat ba pidang yo ye ki jing kai pi yo ye ki jing tip bat ye ki jing tibet nangta an instructive or enlightening experience ka ai jing hikai phi bat kanang penjana shushu ya ki ba phila yo jing hikai imei pa ju phi hikai ne mi phi yin shobne school phidang don tang kumalai south nem hikai de mi phi to fil skotho barit kini kai phi nda pi ali school kin sai kai phi kumlo ban tho kumlo ban Pule kinoi kai kin sai kai phi. Education continues to make students learn and obtain knowledge at school in a form of formal education. Nda pi ali school kidi ki khna ki ba yo lat man school ti ki ong ki la li school but yo ya kata ka bang ong ka formal education ka jingnang jing start ka bala hi kai phi na school. Education never ends to a person who keeps learning. Pitharai ngala pass PhD ngam learn sure. Kalau akut ke jenang jeng start jonga. Education never ends. People keep learning. They keep updating themselves. I want to stress this especially to the teachers. My dear teachers, please keep learning. Because learning doesn't end. Cái jing thu jong cái jing school jong phi jong cái jing nang jing start jong phi kalong ba pin yo jing hikai na kinong hikai
Kino hikai pat habaki ki kena ki one school kalong bakin hikai ki. But habaki hikai ki hikai ro ban perkat. Hikai ro ban perkat but ban the improve ya minds ke jongki. Naman haba ong improve ya mind kamot pinum kelungsa. Kejebing ke setap jong kejebing jong pi kanang yai san. Bapintip ya jingtip ki batumai. But hamni ngimdei bangin chukemen bektang ya ke ke ba ki wei ki ong. Nrei ngin yele ban perkat ru ke ke ba ngi snow to bat ke ba ngi la ban penpau. Pimla ban tin ya ke por. Chisin makala lek la lek. Myosho dalai leiru. Tie kini gibala buat mobile. Gibala buat mobile. Tie kila mit sa kapit mobile. Teng la lagi sekolah lagi kisah. Kili aku no. Ki nang bapai kot. Ki pele dang ya text. Nang ya plate mobile. Kata kala ban. Wanra ya pi ya ka la divert no ya ka main ke jong pi. Nang ta show new ba kedon kata kebangyong media addiction. Hagi mobile mentang ila bangyolon baro kot. But habala buat mobile ngan itu pi ke ka baca. Kalong ba pisa kelalong kita gibriu ki belengkar in the sense hong ngasu ong khamtam nak benta ki kena school mo ki kena namar ba kimpat yo ti basisha ka jingim ti yo leng ba ki dor ki dar ha ka mobile ti ka jing ka jing penar kam bakla kalong ba pipek ya ki dor ki bamdai ban pek. You know, students, they urge to see even pornography in mobile because of the mobile. Because nila balong mapi ong ngim don computers, ngim nang computers, na ki mobile yo lo berkhoi. Bakaya lam suka jibot ke besliu. Hakari ke jongi mensuang ngim ba jong ba uta ulale bejat kata. Mentati nila ki kena ki badang red. Ndong balai. Badang haki badai ki ba ki badai ye. Yo kata ko kubor ki kena red. Ki badang shong pergi kelas to ong na ka age wise dan prak nai suppose them. Kapag kilala kita kikam jibak na mapor ki ong iyo na ki mobile. Ka mobile ka pensliw la da pimnang man pendon kami ka. Ka ayro ya ki wrong information. Ting nama para post away. Siu forward. Tek kabaday na kabamlay ro la siu forward kulma. Latle akong ta kabamayo siu siya file FIR, siu siya kem, siu siya minta kadon ka cybercrime kaba siu kay do kata. But you iru ya kajing tren jong kaktin katli. Minta ki bapa message kili emno. Pia pa tang siteng. Himju ya pa message hado banda type lot. Dia kani ka pentron ya kaktin nong may nong pa la da pi text ka da pi pa kubor dan if text message da ka tin la jong da kita da English ru kala penyak ya ka English. But what is important, I wanted to tell you this, is that it's not only the roads, it's not only the infrastructure which is important, but most importantly is education. And rightly so, the Ranikor Constituency Development Committee, under the able leadership of Shri Pius Marwin, has initiated to have this very important symposium on education today. I think it's extremely important, because what is more important, like I said, it's not only about buildings, it's not only about infrastructure, but it's about personality development, it's about societal development. It's about the development of an individual, and it's also about the development of society. If we can get the right education, I'll tell you, we will progress. And I must thank, when we talk about education, I must thank the missionaries who set foot on these hills in the 1800s. It was them who brought education to this part of the country. When we talk about the state of Meghalaya, I think Ranikor constituency is also one of the backward constituencies in the state of Meghalaya, right or wrong. I've heard the report given by the chairman today
he said we're ashamed that as far as education is concerned, we really have not moved forward. We don't have too many officers in the government, IAS officers, those who are in the bureaucracy, teachers, people occupying different positions in the government. He said we're ashamed. But I feel that we should not be ashamed anymore. Because you, my young friends, are going to be the pride of this constituency. If you talk about development, education is number one. It is a very, very important tool of development. Education is power. Education is strength. Education is knowledge. Education is something that opens your window to the world. Education is something that will equip you with the appropriate skills. That is what education is all about. There are also problems and there are also challenges in the state of Meghalaya. As far as education is concerned, once upon a time we used to take pride in the fact that Shillong, the capital of the state of Meghalaya, is known to be the knowledge city, the center of education, the knowledge hub. This is what we came to know when we interact with people coming from different parts of the northeastern region and from different parts of India. Ya kanika Ranikor Constituency Development Committee, ya Jingkordor tongka ya kanika symposium, hapo kanika theme importance of education and its value. The Jingkordor kam jongka Pule Puthi, the Jingkordor jongka hakajoka por bakitho. Lani ki recognize ya kani ekikina asamna ki banakani ka dong kathan ki balawanwa ya kanam ka burom lani hi baro hoy kumbala kren mene hidang yaduna. Hinray yang naik begini kita sama kita lawan yuk kejap kami speech mana banyak syim neki Puthi Kuslam kita isisha kalawai nak bentar kami ke constituency jongi ke district jongi di Barok Kawai yim day ban kun lani yim day ban susok thayo bagi laya yo ban kek yang so hinray ban kat banangnya kipor yin nang don ya ta ministry jong ka chintrai sidom ka ministry jong ka jingyale kita di bahasa kerjuk ke pemerintah, kadai kerjuk ke penyele. It is an age of fierce competition kabati om. Piale om tang para mati hamni hapo constituency. Hinray bat kitna samla bat young people na kajila bat na kadihi baro ko. Kumangitip pakadingan instat tumbang organisasi kadai Jingkordor ada kata-kata ipai hapo kiliang. Bagi om bagi Pule ba yenyo ikam sarkar nebrio ikwi ibenta dari kecil Pule hak kejuk ke pemerintah kalong dan jalan nanti hak Pynsngewthuh hak kiwi ibenta buat nyidang ya tentu habun ba kiliang yang nyisuthu ba kajaka jungi ikwi kipa kim haka lekla kim hakarap karang nyisuthu ya kacingnya katno yang kedua mengenai ayam musim bah pemdai bernandin terus hikmat ya i bro di kumpa angut kumpa don katong jadi sistem kia lagi ki beta katam akhirnya kejuk pemerintah sibun berjalan nanti ki apa kacingim kejuk pi nilai Pynsngewthuh hidup Hai Minister Jungi, ya kacingnya abang ini buat kata Pule Puthi apa konsentrasi kajungi. Dengan ngai pada kalian kajungi itu dilawan hang ni belas sakhi dalam kajung khidmat kacing pentau bah ni tho atau ke memorandum kajungi. Dengan ngai kalian kajungi itu untuk jasitang tuan tamun tak kesini dari Paidbah. Nak kamta ini kicike apa kadang kan kejungi nangai ba sibun ba kijinguna apa kiwe kibeta
ngangai tak kapor sekapor nak kalian kejungi ni sasim kia Halor di Jingkordor katam haki school katam haki jaga Pule kumba kalau penpau teng mensua ya kejie kepada yang pok sentar kepada yang Ranikor konsesi ni dangdon tak arti ese kalau kata buat karang thong ni penpau teng apa school teng hai bangin padon ya ke government secondary school kalau penpau ya ke Jingkordor ya ke college di bangi sem jing nomor bagi kena dijungi ndang iladap pas ya ke matrik dan yang iladap ya ke kelas 12 ibteng pat sak ya kowe ke jing di jikule dari imma terkesan ni bagi imma terkesan dapat sya kiwi di jel sya kiwi dese di belek segi sosial dia belek hak di isnong di mamarjan nama ba ini ngai bana kale ke jugiru di sem jenjar apo yin rasam wala kataru ya tentu kimi dipa katam nak kale ke jugiru dari beton ya kamusim nak kata ikon ambang ispak school ambang ispak college kemudian nyilahun dari ipek ba ini benpek ba nak kena ke school kilale apa ke kelas ke jingkai juga jadi ambang yang pengilak pak school kemudian nyilak biang dari pejam nam tak ikon dikti jongki namar kalawai ni itu mengitip tang jungi ne tang ke konsesi ini tang juga kato kali kita kisnong mereka lawai hi jong ke konsesi kadai api dan ya lam nanti susu yang nak kita kacing sai apa konsesi kacing dong bengi amne kanuklong lada amdan mapi ki school ki arusan riutli ki school ki bawan shipenta haga symposium kacing yathir jingmor haga yang kacing nang kacing start lembat kacing fresh tom jam kinohikai bat kacing shipenta shirhem jam ki kena school kacing shipenta jam pikan de tang nabata ban shipenta hagi diki variety program lari culture program hari waktu saat kalomba ki ki baat ini ki riu shampam arkanta tam kila penrum ki jimut ki perkhat ki jampi ba pinra haga ba ki bakin long ki sport ki bante ya ki jampi oblay oklem ai yani wala nang jinana sorro kajabing kabatli o ai yana yapi yana kita ijabing ki bangila ban teyla de kasham hapi ke kumnawa pinsaindor yaki kan ayu na phi ki bala yo awat namne phin sham ha shuki BADO phin sham suki akashki SDO civil lane phin long engineer ha ka ba kharnayor lane ki BADO lane ki way pa ki officer phin don ka talent phin don ka sa kasham hapi ke kane ka solution ka thmai phin ai yano kan mawa mentam nandom dom syuk ki ban la ban yarap yaki phin hap yarap dalade yalade ki breu ki on ban long ki klon lagi officer lagi ki no ki kam ke baktre ban long hai phin ban dom ka tanga Jingkordor snail ka Jingkordor snail ka kut ka Jingkordor snail lada impression. You have to synchronize the dream with your mind. Then only your dream will be fructified. Mapi baro, pidam lalakat jom kacing nam kata kacing start. Maka kacing start di bor ngasih ombak kade ke ayu bulay. Kege ke bagi yo haskul kade ke jingtip. Ikut jemut ba
pin say yang tu sap la jam baka long bril yala de bila tak ada snyoba trishtam say ka tu sap ka jam phi ai baka ka jing hit ka jing sneng ka jing kraw je pati lenti jo griu sempang na do benem step kan long kasbo ka bante ngalayo i ya big a ki don kam jo le consistency kadesha kabalang don kabagi kemam jo sarkar tihap bante bang nasumu ya sarkar ba mention sneng kala ay ka nag subdivision kada nating san bak menta pila kan keli kadang jimat ayu ka ta subdivision mpandon na kamal angatin Rome is not made in one day kanong mga kam way bala sentray unaw din kwayo bangipon unam so hapo hinyaw snen Kawan kam dalam begini bang, ay kakti kamon kakti kadian. Bang ni na lego soka ni ko akan tam na Pule ka Puthi. We know we have a very difficult situation. Naman bang bu ya ka school. Kam day ka basuk. Ka basuk ban ay ng surok nang ne mau kerwat sa kilometer. Natrakan po arklore lara kalut naduk nang ne. Bang Senrong atau klub harai kawai ke college kawai ke spring kalau anduna ya ka arklur santola kawai ke spring sisnen ngila shim ya karai bambu ya di community college kawai na ginede po mau keluar mentala sisnen shiten ngimpatla bansang habang kung taon day bang iklet ya ki ba ngilasim ya karaen hamray nginang persyang kuno bang walk out ka ka bang inle kenang ba ngin penurlong kam day suka di tijong ki nang sanean pagkamari kadang tijong bang fulfill ya ka ba ikan den tak daw naong ba kalmong kabasuk yangi hapo education I'm a fighter, not a walking. Just flat on the box like Harley. I'm brave, I'm strong. By His grace, I can lose my own. I've been waiting my whole life, and now it's do or die. I am invincible, unbreakable, unstoppable, unshakable. They knock me down again. I am
को शान्तिया